بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وعلى صحبته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الآباء والأمهات والأساتذة الأجلاء، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هو السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علي مسيب جلب تدبه نين رابعان باب رابعان كرمكو بيان كوهو بتدبه يتي الله ننظر سبحانه وتعالى وتقول وني بيبي آدم نيمين دو اندي دو نيماجي مود يرسكو دو يمون قول انجل علي إن شاء الرحمن. جمعة هنو سلمنا كالمسجد النبوي الشريف، المسجد النبوي الشريف بمدينة المنورة. علي اندي دو ساري مود ساري تدو نوي مدينة juulirde nelaaɗo meeɗen Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ko jooni ko juma on woni ko salminaaɗo o. haray inchalrahman e mbeydondiray ɗo ko barkiɗi ko yowiti e ko allahu nan ɗon subhanahu wa taala tagiri en sabu mum kon ɗulle ko kaaɗo diina l'islam. haray musidɓe julɓe tedduɓe, e allahu lanɗo subhanahu wa taala ko yaajuɗo dokkal, yaajuɗo yurmede, kanko bajjo seniɗo o, ko siforiɗo timmal o sifitorali ustanu. moƴƴereji makko ɗin e dow tagefu makko ngun hino mawni sendino kadi. kanko allah subhanahu wa taala o sendi moƴƴereji makko ɗin e dow tagefu makko mum fof man. ala hay e hunde e ko kanko bajjo seniɗo o e ko o tagi ko tawi o moƴƴaki e mum. ko ɗum waɗi si o woni jeeyiɗo ne'uɗo dendanagal tagefu mum fof man, ko firi kon alhamdulillahi rabbil alamina. alhamdulillahi rabbil alamina woni firu ɗum alhamdu dendanagal gettoje ɗen ɗe fof majje, lillahi ɗe wonani allah, rabbi jeyɗo ne'i alalamina tagefu mum fof man. mandite moƴƴa qur'an ko heewi kon e alqur'an, ko heewi ko ɓuri ɗudda. si tawi konnguɗi ari, tawi ko konnguɗi andiraɗi moƴƴere, andiraɗi neema, andiraɗi yurmede, ko hikkodirta e ɗin konnguɗi ko neema e moƴƴere e yurmede. masalan wono inde allah wiyetede nden arrahman, si tawi nde ari nde aditike, si wiyama tun arrahman ta ko kañum adi, ko heewi kon ko hikkitoto ɗon haray ko moƴƴere nde allah subahana wa taala moƴƴi e ko o tagi kon. e misal allah daari ka suratu rrahman o wi arrahman allama alqur'an khalaqa al insana allamahu lbayan. nde tawno ko arrahman ko yurmede, inde makko yurmedere nde woni ko fuɗɗori aya on, ko hikkitoto ɗon kon ko yurmede ko moƴƴi. arrahman allahu lan on subhanahu wa taala yurmeteɗo o, arrahman yurmeteɗo o, seede o ko yurmeteɗo. allama alqur'an, o tindini alqur'an, o tippini alqur'anare nden, o fensitinde,
o jantike ko woni e mayre ko o bangini kambaji makko e mayre ko gasete rentede fiwata yimɓe ɓen hawru e kambaji Allah ɗin e lette makko ɗen o bangini bimana fodoreji makko moƴƴi ɗi yimɓe ɓen hani rerɗirde e mum saabu waɗugol dewal fi bimana yo on tigi wawa natugol aljanna argol ndeɗo alqur'anare ko ɗum non woni saabu nulu nelaɗo ngun sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam nulu nelaɗo ngun nelede nelaɗo sallah sallam ɗum ko yurmede wonande tagore nden nde fof mayre na hay gonɗinɓe ɓen tum na hay mofteɗen Allah daali wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin min neliralima ya muhammad si wona saabu yurmede wonande tagge fungongo fof oyi konngol ngol Allah daali ngol ka suratu rahman arrahman allama alquran ngol konngol wiyetengol arrahman yurmede ngol arti e nelaɗon sallah sallama nde tawno tippagol alqur'ana on no jogodiri e nelede rasul sallah sallam Allah daali wa ma arsalnaka min neliralima ya muhammad illa rahmatan swana sabu yurmede lil alamina wonande tagge ko nde tawno min yiɗani taggeefugol ngu fof maggu yurmede amen ɗen min yiɗi yo taggeefugol ngu fof maggu ngu wonu e hoore jaam e hoore ɓuttu e hoore teddungal ko sabu ɗum waɗi simen nelma ko sabu ɗum waɗi simen tippini ndeɗo alqur'ana tippagol ndeɗo alqur'anare ko nde yurmede arrahman allama alqur'an khalaqa al insana allamahu lbayan o tagi neɗɗanke o andinimo ɓanganduye o andinimo ko ɓangi o andinimo ko moƴƴi e ko boni ko hani waɗude e ko hana wadde ko nafata e ko lorrata ɗum ɗon fof wiyete allamahul bayan e aya goo tippagol qur'anare ni e rasul sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam o heɓa statut nelaɗo Allah subhanahu wa ta'ala o ɓangini wondema ɗum dey ko ɓay o moƴƴike gonɗinɓe ɓen so ɗum laati Allah dal laqad manna Allahu ala almu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba walhikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin Allah subhanahu wa ta'ala daali gonɗi kanko bajjo seniiɗo o moƴƴike e gonɗinɓe ɓen laqad manna Allahu ala almuminin Allah moƴƴike e gonɗinɓe ɓen Allahu lan ɗo moƴƴike e gonɗinɓe ɓen is ba'atha fihim tuma nde o imminno e maɓɓe rasulan nelaɗo min anfusihim jeyaɓe e maɓɓe kamɓe ki yatlu alayhim mono janggana ɓe ayatihi ayaje makko ɗen wa yuzakkihim mono laɓɓina ɓerɗe maɓɓe ɗen e wonkiji maɓɓe ɗin itta nder toon ko wiyete gañanidi itta nder toon ko wiyete haasidi itta nder toon ko wiyete hiɓudu itta nder toon ko wiyete konnago no woodi ɓe Allah lettiri ɗen lette no woodi ɓe Allah subhanahu wa ta'ala lettiri lette añalngol yimɓe ɓe moƴƴereji e nemaji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala waɗani ɓe ɗen ɗum ko lette non ko si Allahu lan ɗon lettima o ɗalima moƴƴere o ɗalima fowtere wonki o ɗalima ɗanagol o ɗalima weltagol ko on sayi o waɗata e maɗa añalngol jiyaɓe Allah ɓen ko okki ɓe konko waɗani ɓe on sayi an e jaam haray o gayniri ɓayna fiile sendore nde Allah subhanahu wa ta'ala sendi nden o waɗani jiyaɓe makko ɓen hari ala ɗo toon ɗo watta ɗum hay an koye nden sendore waɗanaɗa seeɗa ɓayna fi gañanidi maɗa e konnagu maɗa e ɓawlugol maɗa ɓernde ɗum yiltay ko Allah subhanahu wa ta'ala hoddirani jiyaɓe makko ɓen ko waɗani ɓe kon anga so jii hoorema yaafi anga tampini hoorema a ɓitti wonki maɗa ki ko waɗi noon ɓe o okki ɓen o okki ɓe ɓe o fanni ɓen o fanniɓe ɓe o lammini ɓen o lamminiɓe ko kanko hertori ɗum ko kanko fewjata fi ɗum hay gotel ko fi hon ɗum waɗi si ɗen yeehi ɗon udditi kum finetre ɗum ɗon ko pirgol aya on wa yuzakkihim mono laɓɓina ɓe bimana ko fanda konguɗi qur'an hino ara fi laɓɓingol ɗi arda noneji
wonde hino wiya no woni bimana no wona yutahhiruhum yuzakkihim no sirti se ngari ka suratu tawba ton aya ka Allah subhanahu wa ta'ala dali khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum ƴettu e jawle maɓɓe ɗen geɓal sadaka bimana ko zakkaji ɗin Allah faandi ɗon wigol sadaka konguɗi arabu ɗi ene woodi konguɗi ɗi anndanɗa hoore ma tawa ko ɗum wiyete kalimat mutaradifat ko ɗum wiyete ka grammaire français les synonymes c'est des mots qui ne se prononcent pas de la même façon mais qui signifient la même chose. Donc e hoore ɗum ɗon noon inchallah haray kadi moji synonyme ji ɗin ɗi fof ɗi signifie gotum kono ɗi ɓurday dolnude kadi ka mana majji e tawde kadi telemasengo ka gandal arabu ka gawaydo lugal arabia no ton kadi ko wiyete balaka gandal wiyetegal balaka e ngal jogii soɓɓude ko wiyete istiara yani luɓagol hara konngol ngol luɓete fi feññingol ma'ana fi hollugol oɗo ma'ana no dolni par exemple jonna misal istiara eɗon andi fewndo e annabi dawuda e kunu mum ngun yani taluta e kunu mum ngun na annabi dawuda e kunu mum hande ñande annabi dawuda ko paykol ngol kunni na kanko ardino l'arme ɗe fi kala huɓmo succès e guerre o ko général jo wiyeteɗo taluta wonno ko ardino l'arme julɓe ɓe ndeññande ɓe Allah subhanahu wa ta'ala côté ko annabajo o woniri ɗon nde tawno ɓayɓe fewtodiroyi e ɓeya e jaaluta e doole mum ɗen tawi ko ɓurdi few ɓeya ko guluji ɓeya ko temeɗɗe seeɗa ni ha gasa ma ɓeya ko guluji ɓeya ko capanɗe ɗen wawi wirde noon fiyo faamo ande hari ɓe ɓurdi kadi haarugol e doole équipement e dispositif ɗi fof majji ɓurdi ɓayɓe fewtodiri ha gasi tawi tawi ɓeya ko wi ko rabbana afrigh alayna sabiran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin Allah mi tori kama wancin e dow amin juuru ko ndiyan juurete ndiyak na muñal ko ndiyan juurete kalimatu juuru on ɗon wancin ɗon ko istiara ka balaka ko luɓaɗo adda ɗon ko hakke ma ko tawi kon hiɓe hatto jinni ndeññande e muñal tawi koyo muñal juure ha ɓe loppo muñal si programme o marche joni noon ko ɗum ɗon noon waɗi wa yuzakkihim bimana laɓɓingol khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiru laɓɓinaɓe ɗon ko laɓɓingol ɓe laɓɓina jawle maɓɓe ɗen ɗe ɓe woni ɗaɓɓude ɗen kala faljere e ko ɗumanni e mum ɗe laaɓa pos wa tuzakkihim laɓɓina ɓe noon kamɓe tigi kañum kadi loota wonkiji maɓɓe ɗin e ɓerɗe maɓɓe ɗen itta toon ndereraku jawdi ko feƴƴiti yilto kañum kadi laɓɓina ɓe kañum kadi e yimɓe maɓɓe ɓen kadi laɓɓina ɓe e yimɓe ɓen par ce que kala mo ƴettuɗa mbuuɗi okkorɗa mbuuɗi o bonnatama inde hande kadi ko wiyata ɓuurima ala a pattoronjo ɗo sa hoɗi ɗo takko miskimɓe sa fala inde moƴƴere sinti seeɗa sinti mande ala jemɓe alhamdulillah ɓen komo ko baɓe ko Allah addirnoɓen ɗo ɓen kadi ko afiya to wonno Allah subhanahu wa ta'ala addiri ɓe ɗo woodi ɗum ko yettude Allah alhamdulillah komo ko baɓe sako e maaro haray no yaade wonde sakuji sukkar wonde buuɗi seeɗa no yaade wonde o fotta e ɓe naɓore wonde ɓe naɓanayi on nawnuɓe ka laɓtane nden inde heɓoto nden inde moƴƴere ɗon nde heɓoto si tawi noon fus heɓotako karan inde moƴƴere heɓoto ko ɓen ko jawle dorogu tun noon koye ɓuuri bareru ɓen juulata ɓe mari puulijo nder ton a yaali ɓiɗɗo maɓɓe gono ton ko fenade ɗum fof ɓay gokkun heɓaki goɗɗum heɓi ke joosu okkorde ɓe wallahi ɓe ɓe ɓuuri mo ngala ko ɗum no wasi aya o wi khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa yuzakkihim bimana laɓɓinaɓe manana wa tuzakkihim laɓɓinaɓe kadi wa salli alayhim du'a noɗaɓe inna salataka du'a o maɗa bimana du'a maɗa ko deƴere bimana wonantaɓe on faami no wawi ko qur'ana wiyata ko
وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم يتوب يبهبوا جيت ما بنم برينا أوراج ما بني كلهم برا تبلا بني أن ساي كسانداري ها ويوتي ها يهيتون سهالهم منه kon sayta hippi gite ɗen a yiyal sak fondation rawni ma so bawli ma ko no wayi hammiral toon o yewtali aray haala mum watta ala mo jokkitata andi bi mana kalimatu tazkiya zakki on laɓɓina e nder wonki ki ha gasa laɓɓina on ti kañum kadi yimɓe ɓen kadi donc ɗum noon waɗi si tippagol nde ɗo alqur'anare e rasul sallah sallam no jeeya rôle molanaɗo mo nela sa tamal suwata e meɗen suitata e nde alqur'anare ko lootugol e wonkiji ɗin taton gañanidi e konnaɓe e haasidi e nderera ko fiɗɗitum ko ha gasa laɓɓina en ha moƴƴi o yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba o andina ɓe deftere nde wal hikmata e ñawoje bi mana ko woni e nder deftere nden kon ñawoje sharia ko woni e mayre kon waɗe acce ko ni guerre ton ko ni waɗirte ñawoje korka ñawoje laaɓal ñawoje cergal ñawoje e kawtal ñawoje jihadi ñawoje kala ko wonata kon fof ñawoje mode de vie on législation constitution on fof bi mana hino naati wal e nder wal hikmata on ɗon ko heewi kon nde Allah subahana taala no woola fi mayre woolay fi mayre telema ko ne ñawnata ko wonkiji ɗin ndene a neɗɗanke on nde waɗam insanu rabbani neɗɗo yondiniɗo nefiniɗo muññiɗo gonɗinɗo Allah subahana taala tafamo e ɗen bange ɗon tafamo e bange kañum kadi ñiɓugol e dow sharia on e dow laawol ngol e dow loi on anda ko ɗum ɗo watte ko ni guerrete ko ni wonirte ɗum ɗon fof ko sifa noon nde o haali fi qur'ana o haalay fi ɗum fi qad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna ma'ahum alkitaba wal misana liyaquma an-nas bil qist min tippi wattide e maɓɓe defte ɗen kañum e sari'aji defte ɗen wal misana mana ko ñawoje e sari'aji ko woni kanka defte tippiɗe ɗen on aya ɗo wal misana on ɗon ko woni mana aya on ɗa wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata ko on ɗon kadi woni mana bi mana aya on kañum katto ko suratul bayyina Allah daali fiha kutubun qayyimatun bi mana hino e nder defte ɗen e nder ɗereli ko tippina e nelaɗo ko ñawoje sari'aji ɓanguɗi laaɓuɗi donc ko noon woni ko sifa noon quoi woni Allah subahana taala yewtirta ka nder qur'an o sappo phase jinindi phase ñawnugol neɗɗanke wonki makko ki lootaki ki hento ki laaɓa ki jaɓana Allah subahana taala ki woɗɗito biɗa ki woɗɗito shirku ki woɗɗito gañanedi fiɗɗitini e haasindaku ki nodda neɗɗanke on kañum kadi e waɗugol dewe ɗen e waɗugol yamira ɗin e waɗɗitagol mana haɗaɗi ɗin fof pañi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata Allah daali wa in kanu min qablu ɓe laatino kala ko adinela asasama nelede e maɓɓe ko adinela asasama nelede e maɓɓe qur'anare nden tippo e makko wona nelaɗo ko adi ɗum ɗo haade ɓe laatino ko yimɓe nder majjere ɓangude feeñude e majjede ñawoje shari'aji maɓɓe e ñawoje no ɓe gasta wurirde ɗum ɗo fof ko addi e gueɗe ayje ɗo ko fof ko fi ko firgol alhamdulillahi rabbil alamin firgol bi mana e Allah subhanahu wa ta'ala o daali arrahman allama alquran andingol wondema konngol qur'ana ardoji ɗin fof ta si aya on fokkitiri bi mana konngol moƴƴere konngol neema ko heewi konko hikkitoto ɗon konko neema alhamdulillahi ko ɗum wasi wi alhamdulillahi ɓay wiyama alhamdulillahi ko hikki noon ko rabbil alamina ko jeyɗo ne'i ko ɗum wiyete rabbil alamin jeyɗo ne'i par ce que ko kanko jeyi tageefo mum fof kadi ko kanko kadi woni okkortaɓe koɓe foofirta kon ko kanko kadi woni okkortaɓe koɓe yarata kon koɓe ñamata ko weƴitani ɓe leydi ndi ɓe wonata e hoore mum ndin kala ko wonki maɓɓe kin haton jenni ko fof ko wonta saabu kon fof haa ɓe wuurata ko ɓe kokota ko ɓe tedduɓe e hoore leydi ndin hakkude jaram muɗum e nafaka mum e fowtere mum e cellal mum e barɗe mum fuu muɗum fuu kadi ko kanko kadi jonnata ko ɗum si woni rabbi wona jeyɗo ne'i ala alamina dennanagal tageefugol ngu fof makko ko ɗum waɗi ɗum ɗon kadi firti waɗɗo ɗum ɗo on fuu ɗum ɗo haa gasa
pellete on ɗon ko on wiyete arrahmanu on wiyete kadi arrahim kadi arrahman nemin julɗo e guefeero ko aduna ɗo arrahim neminoyowo gonɗinɓe ɓen ɗum laakara ma ɗum arrahman neminɗo ɓandu neminiri ɓandu ñaamete e njaram e fowtere e ɗanagol e finugol arrahim neminirɗo wonkiki ruhu on wahayu e peewal e kulol Allah arrahman ko yurmede kono ko heewi konko nde ardata ko e moƴƴereji telema sengo adna ni arrahim ko yurmede heɓortode telema sengo ka laakara ko ɗum wasi aya on wi ka suratul ahzab wa kana bil mu'minina rahiman o wonani gonɗinɓe ɓe yurmeteɗo mana yurmeteɗo nde ɓe tata ɓe heɓiroyaymo laakara daɗugol yiite natugol aljanna ko ɗum wiyete wa kana bil mu'minina rahima ko ɗum wasi Allah daali wa bashiril mu'minina bi anna lahum min allahi fadlan kabira beltinirɓe wondema heno wodani ɓe ko Allah subhanahu wa ta'ala ɓural mawnugal musidɓe julɓe tedduɓe no wiɗon o yiɗon arrahman allama alquran eno yiya kadi tabaraka ko si moƴƴereji fawodiri ɗuuɗi ha ko ɗum wiyete ɗum kadi ko heewi kon kadi ko arata yeeso tabaraka kon fof ko moƴƴere tabaraka alladi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamina nadira tabaraka alladi in shaa ja'ala laka khayran min dhalika jannatin tabaraka alladi ja'ala fi samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ويدهم فوب نتاونا ديبارون تبارك وهي كونكم مؤيري تو ولي هيكي يسو موكو ndo fof ko technique ji e firgol qur'an andugol maana nde do alqur'ana ko yewta kon eno de wayi non eno sifori non haray musidɓe julɓe tedduɓe inchallah rahman haray juma on no salmina e ka masjidun nabawi alsharif ɗo ɗen inchallah rahman haray en yiɗuno ɓeydodirde beruɗiɗo konngudi ɗo e inchallah rahman ruttitoɗen inchallah ka beele bom meɗen en salmini jama on kala kamɓe woniri e nder aduna on en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah lan on moƴƴo e meɗen o moƴƴo e ɓeygureji min ɗi e o jaɓana en ɗe dewe ɗe wonɗe wadde wasika en natugol fi tawsil a'la wassalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh